Shri 𝐂𝐲𝐯𝐬 𝐁𝐫𝐴 Nambol Kendra Utlaudagi Hana Deputy CM Oiramba Padma Shri Awardee 𝐷𝐄𝐲 Machanipani Manipur Police Department Ahanbada maruoiba pau hairok ki matungda Moirang Purelda amuk kuki militant singna landarakpada handuna kapnabada militant ani sire khara soklamba yai thajanari Nongmai kapsinduna energy INC ki mirep Dr. Bimol Akoizam ki mifam thukai khibagi mayokta MPCC AICC ki luchingba singna CEO da complaint thangat khrei Amasung ahan batangka chemical da Inner Manipur Parliamentary Constituency ki polling station lising amaga chahum tara mapanda apunba voter masing lak mapan lising mongdra mathoi chabangaga humdra marina bot thadagani Mayam Bukrumjari Northeast Window ki numidangi Manipuri pau meeting tabi riba singbu surbala maidam bamatanam nokchuri hauzik miyam da pau mocha khaina pizari Khulai matikshana paiba kuki militant singna ngasi ayuk pung nipan makhai khara helakpa matamda Imphal East District ki Mafau Dam Police Station ki manung chanba Moirang Purel gi maitai khun sing tamna nongmai amasung bom sizinaduna akanba mawongda landarakpada mafam aduda leiba khun ngakpa singna su khut handuna kapnabada kuki militant ani sire amadi khara ama asok apan yauramba yai haina thajanari Thaudok adu ngasi Moirang Purel gi mamang thangba sarukta leiba kamuching gi saruktagi Moirang Purel gi maitai khun tamna nongmai amasung bom kapsilaktuna landaba haurakibani maduda maitai khun ngakliba volunteer singna su khut handuna ayupung mapan khara henba fawba nakal ani gi marakta akan mamongda khuthoknaki kuki khulai paiba singna kablakpa nongmai maru sing Moirang Purel gi yumlak fawba yorakpa yauki adum oinamak thaudok aduda maitai khun ngakpa amasung khunja amata asok apan yaubagi paudi leite nongmai kapna bagi thaudok aduna maram oiraga khunja ayambana makoi gi safagadaba mafam singda sangsinduna leinaki thaudok thofamda security force sangsinduna cheksin tharang laukat pa haukre haire panbaya election gi matam hek laukthokhiba matung maitai khun singda nomai amasung bom kapsinduna landarakpagi thabak matam khara lepduraba matung ngarang irai numit ki nongalamdai pung ama khara helakpa matamda Technopol district ki Machi block ki manung chanba Pelyang khungi chingi saruktagi khulai paiba singna hairoki manung chanba ingalok maitai khunda nomai kapsinduna landarakhi loinana ngarangi thaudok aduda maitai khun ngakpa ama asok apandangki Sigi tarama panda pangthokadawriba taranipan suba Lok Sabha Mikhalda Congress ki mirep oiriba 𝐿𝐲𝐸 Bimol yauna MPCC ki member singa loinana ngarang Moirang amadi Kwakta gi miyamga interaction program ama pangthoknaba honaringi cherakta sakhangdaba singna nomai round kya kapsilaktuna miyam buki han khanghanba thokiba thodok adugi matangda ngasi AICC ki incharge Girish Sadonkar amasung MPCC ki president K Megasandraga loinana lamfelda laiba chief electoral officer Manipur gi office ta CEO ga unaduna wari sanakre thaudok adugi matangda CEO na kupna yengsilagani haina su thajaba pirakle haina AICC gi incharge Girish Sadonkar na fongdorakle ngasi CEO ga unaba loiraba matung paumi singa unabada wafam asi fongdokladuna Girish na hai ngarang Kwakta da thokiba thaudok adu voter singbu ki hanbani Mikhal asi free and fair oinaba party gi maikei digi kanna honabani thokliba thaudok adu thokaningde Mikhal asi aki akhang yaungdana miyamna pamba mirepta bot thadaba pami Congress ta vote pibagi wakhalon natana voter singna constitutional right ki matung ina mana pamjaba mirep aduda vote piba aduni Mikhal asida ohening libasi thaudok aduna vote thada bathoklakpa ki ba poknarakpa yai maramaduna election ga mari leinaba authority singna hanadegi Mikhal asigi matangda mideng changliba adugi mathakta akanba mideng changhaningi haina fongdokladuna thaudok adugi matangda CEO na laukhatpa yaba thabak sing laukhatlagani haina su thajaba pirakle haiki the Chief Electoral Officer, and we have been meeting since the notification. Our PCC President and the PCC team have been briefing them and giving them the letters to conduct free and fair elections. Now today the purpose of meeting was the incident that happened yesterday at around 3:30 at Moirang,
when we were addressing another interaction program at so that time suddenly the firing happened by unknown persons. Now this is just to create a fear in the mind of voters. We know that the people have already decided to give a clear mandate to both the India Alliance candidate in the inner Manipur and outer Manipur, and there are certain elements which want these voters to keep up. CEO unabagi khongchat aduga mari leinana MPCC ki President 𝐶𝐤𝐰𝐬 phongdorakpada Congress ki mirep ka miyam ga sakhang maikhang nabagi thorom adu thugaiba aki akhang nanghanba nongmai kapana chingba thabak tawrakpa asi nungaite thodok adu makha tana thoklakpa tarabadi free and fair oina mikhal asi pangthokpa ngamloi thodok asi makha tana thoktana ba haiduna CEO da complaint tawba lakpani haiki ngaransi pung ahum makhai tabada moirangda hoigi candidate si sakhang maikhang nabagi hoigi interaction program ama moirangda tawgadabani adu matamdu dai koina koktada mu tawba aduga moirangda mu tawgadaba koktada tawineda moirangda koi candidate si koi pulaga moirangda meeting tawgadabura XMLA secretary mayunda koi meeting se tawgada mi chani chahum khatang pulak kokanda my events in the Bar and the way length here Toga, looking good to buy the time. Adugi, if I am the Tau public meeting through Taude, and the Mayamji, Manipuri 𝐍𝐞𝐰𝐬 meeting having Togo Pusia Pusu, Mayamna, Togoshi, Highway Type from the Taude, Jumna, the Tangaga, direction Sakang Maiking of the program. Aduda, Akanba, you make up a Kotpagi Togo set, he had the set. Masi nungai tawa aduna loen order se asi ekoi adana maintain to vitrabati election si vote hada bakti Thasiki Taramapanda Pangthokadoriba Inner Manipur Parliamentary Constituency ki ahanba tangkaki mikhal numit public holiday lauthokre ngarang lamphel laiba Imphal West ki DC complex ta pangthokiba paugi mifam amada district election officer TS Kiran Kumar na hai ahanba tangkaki mikhal gi bot thadabagi matam ayuki pung 3 tagi hauraga nungthil pung 3 fawba oigani amadi mikhal asi aswai angam yaudana pangthoknaba sem saba amadi security ki section tharang laukhatpa ayam basaruk loire haiki Lok Sabha election asi Inner Manipur gi oina Imphal West District ki Assembly Constituency tara humdoi Imphal East District ki tara Bisnupur District ta taruk amadi Thoubal District ki ahum yauna punna constituency kuntrani thoida bot thadagani apun bagi oina polling station lising amaga chahum tara mapan laigani amadi IDP singi oina akanaba polling station kun mapan laigani hairi mahakna hai hauzik khudong thiba nangba yaba polling station khara lairi hairiba polling station sing asida lengakna micro observer thamduna yengsin hangani election asi niyom chumna pangthoknaba thaurangi manung channa polling station khudingmakta camera loina thetuna kupna yengsin gani mikhal asigi mirep sing amadi political party singna cell season nabagi chang yengsin naba inspection ahumlak pangthokadabani amadi ngasi fawbuda anirak pangthokre hairi walhauriba inspection ama aduna lakliba tang 13 ta pangthokani hairi DEO Kiran Kumar na makha taraduna electoral roll da yauriba voter masingna lak mapan lising mawdrama thoi chamanga ga humdra marini amadi service elector na lising mapan ga chamanga ni phungmathoi ni loinana mikhal asida district election officer amadi Imphal West District ki SP gi maikai degi tangai fadana paikhat kadaba thongdang amadi ECI na pairiba ngakpigani piriba guidelines singi matangda akupa wafam sing phongdokhe Section 135C की मखादा अकोई vote तौदुंगेगी नुमित करने से you थिंगबा अमादी dry day vote नुमित तो अमादी अदुगी ममांगदा any you वालीबा vendors सिंग वरो अमाजिंग वरो फागत पगी अकन बा drive अमा थोकनी media अमादी model code of conduct का मरी लेना opinion poll अमादी exit poll any TV की channel अमादी any channel दा 48 hours की ममांगदा अमा भाव लाइबा यादे opinion poll rather exit poll दी लाइबा सुया मग यादरी अदो even election का मरी लेबा discussion खुदी मा 48 hours की ममांगदा दी अमा भाव तोंगान अखोगी चैनल सिंगसु नोट तौसन बिबा तारे कैंपेन तौबगी अखोगी लाउड स्पीकर सिजनबा अमदी माने कैंपेन लोइगदबसे तांग 13 ग तारीख की पुंग 3 दगी लाउड स्पीकर अमदी कैंपेन की पेरेड लोइरे अदुना प्रजा सिंगजी इंगना लेहलगा मसा मसा की मरोमदो वखन खंदरनबा मतम पिगदोरिनी अदुना ngасai डिस्कशन करिग्रा अमबाव लेबा यादरि कैंडिडेट सिंगदा अखोइना पिगिबा परमिट गाड़ी खरा परमिट पिगी हारिबा परमिट पिगिबा गाड़ी जेदा मीडिया दा लेबिरिबा इचिनिनाव सिंगनासु मुन्ना येंबिरपा तारे अमदी रिपोर्ट पिबिर
ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯕꯣꯠ ꯊꯥꯗꯒꯗꯕ ꯃꯤ ꯍꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯒꯥꯔꯤꯒꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯦꯠꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠꯇꯣ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯅ ꯅꯞꯀꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ CAPF ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠꯇꯣ ꯊꯦꯠꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯎꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯤꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯊꯦꯠ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1992 ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤल 18 दा सेक्यूरिटी फोर्स सिंगा लोना यादबनी हाइना अथिंगबा थमख्रबा यवलुप रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट RPF की लानमी संगलुप पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की कद्रा सिंगा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचनबा कदमपोकपिदा खुद थोकनबदा थवाइना पोंथा पीख्रबा मियोय मापनगी चेराव सिंगदा लैबा अथौबा सिंगी खुबमदा मियामना हाइकत लेकत तमदना इकाय खुमनबा उतख्रे चही खुदिंगी एप्रिल 18 दा पांगथोक्तुना लाकपा अथौबा सिंगी नुमित असिदा लैखिद्रबा अथौबा मापनगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंग अमदी लमदम असिदा खुंदारिबा तोंगान तोंगानबा फुरुपकी मियोय सिंगना अथौबा सिंगी खुबम अमदी बीर टिकेंद्रजीत पौना बरजबसी थंगाल जनरल गी मितमदा हाइकत लेकत तमदुना इकाय खुमनबा उतखी थोरमदुगी सरुक अमा ओइना पेना याकाइरोल सक्तुना मपुगी मिंखेल सोनबगी थौरम पांगथोकपगा लोइनना अपुनबा मणिपुर हुयेन लालोंगना थांग तागी थांगलोन उतुना इकाय खुमनबा उतकी निंगसिंगबा याय कोदोम पोकपीगी लानफमदा मरैबाक मजातिगी नमक थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबसिंग अदुदी मोइरांगथेम प्रेम कुमार खुंद्राकपम चाउबा थौदाम कुंज बिहारी थौदाम लोकेन नावरेम राजेन माइबम पक्का सुरोखाइबम कामेश्वर RK खोइरुम्बा अमदी अथोकपम दिलीपनी थौरम अदुगा मरी लैनना लैखिद्रबा अथौबा मापनगी इमुंग मनुंगी मियोय खुंद्राकपम मेदाना फोंदोरकपदा लाइबक थीबा थौदोक्ता लैखिद्रबा अथौबा सिंगबो निंगसिंगबा ओइना लमदम असिदा लैरिबा मिपुंग खुदिंगमकना थोंगालदा कैंडल मै थांदुना लैखिद्रबा अथौबा सिंगबो इकाय खुमनबा उतपियु लैबाक असिगी असुक लुरबा मतम असिदा लमदम असिगी मियामना ngasi lei sukatpegi थौरम असिदा सरuk yabiba asimak thagatpa fawi मसीदा नतना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ना लैकत लाक्लिबा मियामगी अवाबा से येंगदुना थकनबा इसिंग येनबत नतना अशोक अपन थोलकपदा मतेंग पांगनबगीदमक मेडिकल टीम अमा थंबीबा असिमक नुंगाइबा फावी हाइनसु फोंदोखे हाई कोर्ट थारगा टिकट लेकर तंबसे सही खुदिंगी लातना दुम तौरी अदुबो वाकैथेन मोइरांगपुरेंदगी राजेंद्र एलाई सौबन मागी लैगिद्रबा इमुंगी आई उंद्राकबम मेधा मनांग नुपीने सैसा प्रेस मीडिया मयाम सैसा पेनाना याकाइरोन सपीदना थांग ताना से पीबीदना हंतक किस्तामुक हेना अथौबा मयामगी लैपाकी इरांग मरक्सिदा मयाम प्रजा पुनमक लापीदुना अथौबा मयामगी खुबमदा अखोई कत्तबा यादे तौदबा यादे ना मयाम लापीबगीदमक्ता अखोई पिटिशनर साइडगी कोमंदरी इम्फाल वेस्ट की रेड क्रॉस सैसा लाइगा मिपुंग खुदिंगमकु इसिंग येंबीदना मखादा मेडिकल टीम मयाम लैबीदना क्लबदा ना मंगना आई तौदबा यादे आई कत्तबा यादे अथौबसिंगी खुबमदा अखोई लेकर लेकर तमदबा यादे ना युंग बुजिंगी जात बिजा खाइदना इसिंगा पुना मंगना अमता ओइना ngasi pangthokminabase अखोई यामना पिटिशनर साइडगी यामना थागतबा फोंदोक्तरी लोकसभा का मरी लेना मोइरांग लेबा फाइरेंबम मंदोपता हानेगी MLA P सरचंद्रना कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कैंपेन अमा सिलिंगै मतमदा सखंगदबसिंगना नोंमै कापसलमदुना मियामदा अकी अखंग थोहनबगी थवोंग असि यानिंगदे हाइना MPCC की वर्किंग प्रेसिडेंट KS देबबटना फोंदोख्रे BT रोता लेबा कांग्रेस भवन दा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोकलदुना देबब्रतना हाई ngarang nungthil pung 3:30 tarakpa matamda hana MLA su oiramba P सरचंद्रना हदक लाक्लिबा लोकसभा मिखल असिगा मरी लेना कांग्रेस की मिरेप अंगोमजा बिमोल अकोइजम की इलेक्शन कैंपेन अमा मोइरांगदा लेबा फाइरेंबम मंदोपता मियोय चमरी चौंगा तिनबा मियामगी मिफम अमा पांगथोकलिंगै मतमदा सखंगदबा सिंगना नोंमै कापसिनदुना अकी अखंग थोगनबगी थवोंग असि यानिंगदे कनाना करी मरमगी कापसलमलिबनो अमदी सखंगदबा सिंगना मीटिंग असि तौदनबा हाइरंबगा लोइनना लंबीदा मीटिंग यावबा लाकपा पार्टी असिगी थौमी सिंगबु थत्तुना थमलिबा असि लमदम असिगी ngakpigani thattuna thamliba asi lamdam asida law and order leitre haiba takpani thawong asi congress party na condemn tawi thodok asigi tekchak lenga nga pugadabani makha tana sigumba thodok thokan
थोखनबसु यारोय अमदी लेंगाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी याउदब वखलोना असिगुंबा थवोंग कया असि थोखनलिबनी अमदी हंदक मणिपुरदा यूनियन मिनिस्टर लाकनी हाइरिबा असिगी मांगोइदना असिगुंबा थौदोक कया थोकलकलिबा असि चिंगनदब ngamde masi national level da fawa pukhatuna khana nainaragani haiki मोयरांगी फाइरेंबम मांदब आयना खंगनबा कम्युनिटी हॉल ओइनु सुतोबा मफम असिदा फाइरेंबम बेकाइदा लेबदा पार्टी की हानगी एमएलए सो विरंबा अमसुंग रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर पी शरदचंद्र की न सिनबा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के मरी लेना सिनबा मीटिंग अमगी मी चमरी चमगागुम पुलकपा अदवाइदा खंगहौदना नाकन नाकनदगी खावांगदगी नोंमै मरु मंगा तरुक काबलखी अमसुंग मांदब मनुंग लेरिबा मियोय पुनमक अकी अखंग यावरपदगी मांदब अदु थादोक्तुना चेनबा हौरखी मरगदुदा असखंगदबा नोंमै पाइरिबा सिंगी मरक्तगी मीटिंग अदु तौदनबा लेपनबा वाही हाइरपदगी अयाम्बा तिलमीबा मी पुनमक मसागी पुंसी कंजनबगिदमक मफम अदु थादोक चनखी लंबीदा मीटिंग अदुबु यावनबगिदमक्ता पार्टी की लीडर सिंह वक्ता चथरीबा मीटिंग दगी तोकलाय हारग लोय थादोअगा वक्ता की मीटिंग अदुम चथहोरगा मोयरांग तमना हाइजलखी अदुबु फाइरेंबम लेकाय यौने मरगदुदा अदु ताबदगिदि चंगइबा सिंह अखोय पार्टी की लीडर सिंह अदो मदु चंगा अनु हाइरपदगी मीटिंग अदु कैंसिल तौदुना तौखिद्रे थौदोसी कांग्रेस पार्टी ना याम हकना लवी अमसुंग सरकार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौब ngamdaba मी मरक नोमै काप्सन हनबद चिंग पुनमक से पार्टी ना कनबो मोंगदा कंडेम तौई इराई नुमित की अहिंग नोंयाई मतुंग पुंग अमा मखाई ताबा अदुवाइदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खोंगजोम पुलिस स्टेशन कोनबा लांगाथेलदा लेबा मियोयमा मसक खंगदबा सिंगना फारगा पुरुबदगी नाथोरक्तुना चेलखरे थवोंग अदुबो मफम अदुगी मैरा पाइबी इमा इवेन सिंगना यानिंगदबा फोंगदोकपगा लोइनना थवोंग अदु कनाना करी मरमगी दमक तौरमलिबनो हाइबदु अथुबदा सेंगदोकपिरउ हाइना मीडिया की खुथांगदा अपील तौरक्ली मसक खंगदबा सिंगना फारुरगा नाथोक्तुना चेलखरबा मियोय अदु पुयाम राजकांता चही 13 अपोकपा पुयाम राम सूरत कवि महाक लांगाथेल मयाई लेकाइदगिनी थौदोगसिगी मतंगदा ngarang ayuk langathel mayai lekai mandopta pangthokiba paugi mifam amada saruk yakibi langathel apunba mara paibi lukki president sagol sem ongbi mande devi na hai haukiba mars 13 gi nimidang pung 3 taba adwai dasu hairiba puyam raskanta sina thawbaldagi halakpada wangjing udingkhong mapada masakhangdaba miyoi ahumna faraga masada yawba paisa piramo haiduna tamthina phubada natana mahakpu kairakki buffalo farm manakta hundok pirambagi thodok amasu laikre aduga ngasi haukiba ahing nongai matung pung ama makhai taba duwaida raskantana mahaki mayumgi toilet changluraga thoklakpada hana lumduna lairamba masakhangdaba miyoi amana nongmai namduna mahakpu phundrei chingyaromda pukhi adubu laibak phabadagi miyoi aduna mobile da wari sanaringai tanja yengduna raskantana nanthokduna jelakhi asigumba yamna tujuningai oiba thong asi kanana karigi demak toromlibano state asida haujik thokliba lal asida mama oibi mera paibi singna macha sing kari soikigedege thokigedege haiduna ahing yarektuna sangduna awaba khanglingaida asigumba thawong thokhaliba asina mama oibi singda hena nungnang halei maramaduna mari leinaba singna thawong asigi matangda media gi thongda sengdokpira haina apil toraki Langatil lagi ang puyam lam churgi macano pa Rajkantabu machagi dukan dagi halagpada uningong mapadagi pharaga ubiraga mokoi thaban jingada mabu numidangi pung ahingi pung ani taba matamda mabu phubu chaiba tawga mabu dokpirame adugi matungdagi leirapaduna ngasi nongalamdagi pung ama makai taba matamda toilet tawba changuraga thorakpada machada magi tungda nongmai namduna mabu pharaga pubiraga matamda chinga yorumdagi labuk maya amada chinga gi maya amada labukta hairiba mokoina nongmai namlo puri mokoina wari chane da hairiba angang jena thoga
चेलखरे चेलखिबजे अचुगुमना कनागुम्बा गेम खुपु ओरिब्रा नत्रगना करम लुप ओरिबनो अचेंगबा मैना पाइबी ममा ओइना अखोइ लेजरिबा जिंजिदा अचेंगबा तापिरउ खुलकसिदा लेरिबा ममा जिंग अमदी क्लब संस्थान जिंगा अचेंगबा हाइबिरउ अदु नत्रगदी अखोइ यामना मचुगुम्बा अवाबा तारिबा फुंजिदा अवाबा ताबजे कुकी अमजुंग मैतैगी लाल अचुकन्ना हौरिबा मतम मचिदा अचुगुम्बा थवंग हुक्तबा थबा सुनिंगदबा खरना सुमाइना तौबजे मजि पामजदे अचेंगबा करम लुपनो नत्रगा गेम खुपुरा अचेंगबा हाइबिरउ चाही खुदिंगी लेप्तना पांगथोक्तुना लाकपा चैरावबगी थौरम ngasi मणिपुरदा हराव तयामना पांगथोकनख्रे नुमित असिना लाकपदा अंगंबा मथेल लुकोइगा लोइनना चाकलेन जाबा अमदी युमगी थोंगालदा थादोक्तुना लायोइख्रबा इपा इपुसिंगी मफमदा कत्तुना खुरुमजकी "40 years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics." Diabetes ko loina de hinglibaseng thama gi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu thama gi manungda hanthaba ngamle. Khong hamba nungai tebasu numit mangani gi manungda fahan bangamle. Pile saibadi nungsam nabasu chama da chama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oiba ngamle. BP wangbasu thama gi manungda normal oiba ngamle. Fatty liver oibasu thama gi manungda fagat hanba ngamle. Pumnamak natural oiba hidak makhalna laying jabani. Hakchang da sokadaba side effect amata laite. Makhata na hidak chama gi mathausu tararoi. Hena kupa parol gidamak ngasimak lengsin birau Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porampat Imphal East near Punjab National Bank. Welcome you all to UNACO School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. ब्रेक मतुंगदा मैम बुतराम नोकचरी मखाताबा पाउ पिजरी मणिपुर की माइदिंगु कियांबा निंगथौगी मतमदगी चैथा बाहौरखिबा अदु मणिपुर की पंडित लोइसंगी पंडित सिंगना चैथारोल कुंबाबगी थौरम ngasi फाउबा लाचंदुना लाकले ngasisu पंडित सिंगना पैलेस कंपाउंड लैबा मणिपुर चैराप लोइसंगदा चमंगा निफु मथोय सुबा चैथाबगी थौरम पांगथोखरे चैराप लोइसंगी फमनाइबा सिंग अमदी तोंगान तोंगानबा लोइसंग सिंगी मकोक थोंबा फमनाइबा सिंग यावना सरुक यादुना लैबाक मियामगी याइफनबा चही असिगी सोइफद्रबा थौरम अमा ओइना नाचौ अवांग लेकाइदा लैबा नोंगाइतेम देव सिंगना चमंगा निफु मथोय सुबा ओइना चैथाख्रे थौरम अदुगा मरी लैनना पंडित नोंगाइतेंग देवना हाई ngasi पांगथोकलिबा चैथाबगी थौरम असि मरुओइना मणिपुरगी फमनाइबा फमनाइबी सिंगना अवा अना तादबा मिकअप मिराव खो तादनबा लाई हक्तक्तगी चथरकलबा थौरम अमनी हाइरिबा थौरम असि कनागुंबा मियोय खरनदी लुमना लौदना लैरे मी अमा पोकलकपा मतमदा कुथि मपोकलोन इबा मतमदा चैथाबा असि ngasi फावबदा सिजनदुना लाकली मैदिंगु कियांबा निंगथौगी मतमदगी चैथारकपा हियांगै कौबा नुपा असिदगी हौदुना मपोकलोन इबदा चैथाबगी मिंग हाप्लिबनी हाइनसु फोंदोकी ngasi tangkara umbai hamani isi menisna mari
चिंथोंदा सजिबुगी मंगानी पानबा हांजन याइफरबा नुमित असिदा मैदिमु याम्बा निथौगी मतंदा सैथाकीबा हियांगलोइदगी हौरगा लापना मणिपुर पंडित लोइसंगी पंडितसिंगना सैथारोम खुबाबदा ngasi फावबा ला चंदुना लाई इंची सही सकापता लिसिंग अमगा समापन निपुग थरु हिसाबता लिसिंग अनि सुना तुंगा मरी कुंगा मंगानी कोइना पंडितसिंगना कुंबाबदा ला चंदुना ngasi तांग तरा हुंगoi थामरी लिसिंग अनि कुंगा मरी कुंगा सजिबुगी मंगानी पानबा थांजन बिके अई पुंग तरा थाबा मतंदा श्री गोविंद जी टेंपल कोर्ट की मखादा लैबा लोइसंग पुनमना पुना सिमिनदना गोविंदगी लाई ममांग अमदी गोवन्नी फौरेश्वरा नदी सनातनगी ममांगा पांडी संलापा वांकेमेयु मोमेंदो सिंहा चंद्रशिलांता सही असिगी राजनदी पापा कोगलाई अमा कोंगोलना पातोपा मणिपुर सेरा लोइसंगी अमनागसिंग गारो लोइसंग विजया गारो लोइसंग मणिपुर पंडित लोइसंगी पंडितसिंग माइबा माइकी पेना Valley and Hills Labour Organization na Labour Department ki makhada lairiba Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board ki tongan ba khudongchaba sing fangna ba hotnari ngai terak asida masakhang daba mioi singna aki akhang pirakpa asi makhata na tawbirakanu haina lupasi ki convener Maisnam Ongbi Sakina Fongdokre ngasi Manipur Press Club ki Thangjing Hall da pangthokiba pawgi mifam amada wapam asi fongdokleduna Sakina hai Labour Department ki makhada lairiba Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board ki tongan ba khudong chaba fangduna lakli adubu tangka kaya sinmi singi phangpham thokpa sing matam chana pithok tabana organization asina government ta matam gi oina fund sing asi pithok na ba taknaduna lakli masigi matung ina government na fund sing matam gi oina thadokpa adumak yawi sinmi singi chakthung mapung fana phangan biu haina kumjali sing ani ga kunithoi gi November 13 da point 3 yawba memorandum ama organization asina CM da pisin ki memorandum asida yaw kiba kumjali sing ani ga 35 dagi lising ani ga kun fawbagi sinmi singi benefit kakhibagi matang da organization asina board ki mathakta legal notice ama thaki adubu masigi pakum amata lakide masina maram oiduna Manipur High Court ta amuk wakatle masigi pakum kadai fawba piraka doribanu haiba khangbangamde masigi iroinana sinmi singi benefit sing thadorakpa matam khudingmakta sinmi singi yaifana ba chen chongliba organization da masak khangdaba mioi singna aki akhang pirakpa asi makhata na tawbirakanu board asigi makhada lairiba sinmi singi phangpham thokpa haksing mapung phana phangan biu hainasu fongdokhi Manipur da thokliba maitai amadi kuki kanglop ani gi irangda lanjenaraktuna Mangol Nganbi College Ningthaukhongda changjafam lauduna lairiba mioi singda Ningthaukhongdagi Layoi Krabi Konthaujam Ongbi Ibeton gi mingda mahaki machanupi ani Thokchom Ongbi Ivemhal amadi Laisram Ongbi Romila anina ngasi saklen pijakre saklen pijaba aduda Ningthaukhong Protection Committee gi thomi kangabam tombana fongdokibada Ivemhal amadi Romila asi mamang desu khungakpa singda mateng kyarak pangkhrabi miwi singni makoina ngasi su saklen katliba asi hainingai leitena thakali Manipur gi miyam nasu imungi thaudok thoklakpada relief camp singda laklaga mateng oina katpi basi makhata na chathabiu masina camp singda leiriba mioi singda achoko mateng ama fangalibani haiki awana tarba singda mateng pangbo kai roina na haiba isi sing asiso lal horukpadagi hauna makoi gi angamba lan generaliba ekoi gi maitai gi sinau singda mateng angamba makai pangraba aduga hogichumu ekoi gi ibo ibito layoi kraba iboki sahigi umola ko sida ngamba kharadang mawambi lilit kem masida laiba i matchinga asi ko katpagi horom masida iramda Manipur sida laiba lilit kem mafam khuding makta age yomni thokpa thogo khuding mak awana taraba i matchinga thabak mateng pangbiu haiduna ikapong mawambi college da hungary ban lilit kem ni volunteer singa Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki Technical Lead Krishna Sarmana mahaki Maikei degi chahi kudingi chathaduna lakpa mateng pangbagi thabak adu handak chahi gi oinasu anauba chahi bihu kumhai amadi mahaki amakhakta ngairaba moppa Anil Sarmana chahi kuntra surakpa mapo kumonga mari leinana Nambol AC gi manung chanba isokta leiba Sembi Leima Girls Children Home da ngasi tengbang polam kaya khutsinakre
Christmas sarmana home asida laktuna home aduda lairiba angangsinggi oiba mind blowing game kaya sanahanduna makok mathang taraba singda mana piduna pungning thawatki loinana angangsingda cake chocolate juice achapot lairik boy kolom pencil sketch pen eraser lairik tambada changba potlam sing flying discs skipping ludo chess volleyball sanabagi potlam sing amadi sanitary pad sing su genthoki Karisma Sarmana Imphal East District ki relief camp sing da su chatuna angang sing da boy kolom pencil sketch pen eraser amadi acha athak sing amadi nupi sing da sanitary pad su genthoki amarom da Assam gi Guwahati da leiba senior citizen old age home da amadi differently able person sing da su Karisma Sarma gi imung gi miyoi sing na chini chamana candle incense stick amadi acha athak yaungna nongmada changdraba yadraba potlam sing su genthoki Hoze aroi bada maroi ba paw munghana pizari Hairoki matungda Moirang Purel da amu kuki militant singna landarak pada handuna kapna bada militant ani sire khara soklam ba yai thajanari Nongmai kapsinduna energy INC ki mirep Dr. Bimol Akoitam gi Mifam Thugai bagi mayokta MPCC AICC gi looting ba singna CEO da complaint thangat khre Amadi ahan batangka ki mikhal da inner Manipur parliamentary constituency ki polling station lising amaga chahum tara mapanda apun ba voter masing lakh mapan lising maudrama thoi changa ga humdra marina vote thadana gani Ngasigi udah notice video na sanok chaba nubidangi Manipuri pau matang asiloi jere mideng tabire ba puna mangpu amuka hana khurumjari